Kenok, aduh, kenok ya, bantuan, oi, bantuan, oi, ya setik deh dah, eta, bantuan buru, aing ge, ayo main, aing main, padahal lumayan, aing perbaikan dulu ya. Kemarin banyak. Apa? Gede. Adis. Nah, yuk. Ya Allah. Assalamualaikum. Ya paling si Adul menjakan ngadu kaleci nggak cuma ya rame kaleci menjaman baheula atuh dul euy so Assalamualaikum paket barang nih mah Assalamualaikum paket mah kalah. Perasaan tak satu macam paket. Kita
Ayo paket ya dek. Selawes setengah. Perasaan syarat pesan paket dah. Duka apa gitu terang dah. Abi mau nyimpen ke nungul. Ya tadi teh ayah mengirimkan teh kita anu petugas slot nih ah. Meren kayak hadiah meren tina slot. Pokoknya kemarin itu abi teh main. Menang yang kau gimana dia anak. Kayaknya meren tinggal adalah. Oi, sia-sia main teh oi. Baheula. Rek euy menang hadiah kieu. Baheula. Karepek cenah. Wes. Kalau duit ieu mah beda hampang kieu mah. Biasanya. Upload. Loh, naon ieu? Maaf Anda kurang beruntung, slot gacor. Wah, penipuan ya mah euy. Naon ieu? Anda kurang beruntung. Da perasaan kamari asa menang dah. Penipuan ya mah euy. Ngabaleng. Baleng cenah. Loh. Naon ayo? Saya paket ayo mah penipuan aing mah. Tinggal ieu. Mana pijen kau gitu buka saya naonan tinggalan lah dayaannya dayaan kamari teh da dukaan terang abi mah ngirim hungkul terang naon di ditu mah biasa atuh terang mah bayar 25 salawe naon mah ya naon adi anak ge eueuh mungkin kudu bayar. Wah hari itu deh atuh dak kumaha deui abi teh jauh-jauh di Jakarta ka dieu untuk paket nanti. Meureun nya bensin teh abi teh malahan mah tuh tinggal tuh. Seueur kene aya kene nu pintunan teh. Entak sing karunya wios wios 25 wae tuh tong aya salawean. Wah hari itu deh aing ngagangguna keur main. Jauh-jauh beberangan ya. Ya, saya